ke hini por liang yonga nga kwa open pau yapi nga mano kamu serman yang ga IVCS yang ni ga chnong yang i Lumshyrmit te hini nga kwa o open pau sapi ki pajba wa kwa ulipaj uliyo ya ni ga tursim yang i kamu datip hi ga Latang Fall te chan chu snau phi ya ga sak sau aduk sak sau ini halatang yang i naman ngon nyau kilometer te ini kinu go kwa ulai le naman go yang i rawat pekrek kamtam da biang ya ga jing pekrek yang i adu sorok dan adu kini jing pai ke barok man bonjat da em ge hini ha thau pai ke yang i te nongkong chait latang kamda tip hapi wa arwan le krem te wali le em hi krem pin hajan te bite wasun wan em kam le gnu wa em kam kwa u be ya u chong ya ki leng ha da em te le hani ha thau kam wa da pakre e te thau bam picnic le man wa kloj te yulti le lini kam ki nong wan pat ke chakani ka chnong yong i te wan gi cheni sa chnong yong i man de way sup de itynnad kam tam ya ga bilor le mhoi pen pat ne pen pia ge la dep ki bamudi le ha ka thau yong i em kam le u bo yo sarot ne yo langwan i da lagi bro wa nongkrek yong i te hini yo dat rawong te khud ya phi ki para kasi ki pnar yong i u yawan ki phi satni ka chnong yong i bat kamju le wana bar yong jala yong i poro hini man da pakrek kerpang yong i kamtam ya ga jaka ya ga thau bam picnic yong phi le da kluj gi ha kam man te hani ga thau yong i lia yang man te kerpat ya pi kenu ko kwa wan sa chnong i idap yang bodam pi tang te ko blai sibon.